we want to pick for the survival, we need to consider which one will be the best fit and which one will be the most effective. Typically, a rigid blade knife, so that's a knife that doesn't fold, is more effective, less flimsy and stronger than say a Swiss Army knife, which don't have sharp blades and also can break easily. And also another aspect of a knife that's important to take into account is whether it's full tanged or not, which means whether the blade goes straight through the handle and straight down or not, because if it does, then it strengthens it and makes it more effective and a more useful companion. Okay. Yeah, fizikalni zakoni. Wow. Oglajevalne najvišje zračne plasti. Da predstavlja Ribolov. vaša skupina. Mi bomo predstavljali ribolov. Dajta, kar izvolite. Torej, ribolov je gospodarska panoga, ampak ne spada pod lovljenje kopenskih živali, torej sesalcev, ampak je pa organizacija ribolova zelo podobna. Ribe lahko lovimo z rokami, z vilicami ali z košaro brez dna. Super. S košaro brez dna lahko ribo ujamemo tako, da položimo košaro do dna. Torej, ta košara ni na nobeni strani zaprta in jo položimo čisto do dna tiste vode, torej reke, jezera, morja, karkoli. Če je voda dovolj nizka in če je riba noter, potem samo sežemo z roko noter, ribo primemo in jo potegnemo ven. Okay. Sam so v tej košari take zapore, da riba pride not, ven pa ne more, ne? Ja. Okay. Super. Odlično. Povej. Mi smo pripravili travniške kozje brada. Rastlina je pokončna, listi so dolgi, ozki in priostreni. Posamezni cvetni koščki so na vrhu poganjkov. 8 listov, ki sestavljajo cvetno čašo in pri dnu zrasli. Plod rožka ima skodelico 5A in dolg klinec 5B. No, super. Stopim nazaj korak. Ja, Luki. Počak, ni še končal. A bi mu lahko od začetka pokazal? Vse je v redu. Gremo naprej. Škrpina. Papiga. Dingo. Polh. Delfin. Morska zvezda. Verina. Oh.